Igitazo cyiza abakunzi bakabumbu Talk Sport uyu ni mwanya w'amakuru imikino amakuru yo kuri uyu wa gatatu w'icyumweru tubasoza aho muherereye hose ku migabane itandukanye uyu ni umwanya tuba tubwiye kuba update uko mwisi ya kabumbu bimeze muri UEFA Champions League ku mugoroba yaraye ikomeje aho amakipe mutegereje kumenya uko bimeze. Ikipe ya Atletico de Madrid yari yaje gukina n'ikipe ya Sporting Braga itsinda itayibabariye ku kibuga cyayo ibitego byose bitandatu kubusa. Naho ikipe yo mu Bwongereza Manchester City mikino 7 itabona amanota 3 inganya ibitego 3-3 n'ikipe ya Feyenoord ikaba yanganyirije ku kibuga cyayo Etihad. Ese abasore ba Pep Guardiola ndetse na staff bibazike imikino 7 yose utabona amanota 3 nacyo ni ikibazo. Naho ikipe ya Arsenal iza gutsinda ikipe ya Sporting ibitego 5-1. Makiriye muri studio mwese aho muherere ku migabane itandukanye nshimira n'abakunzi bakabumbu Talk Sport bakomeje gukora subscribe n'ibyishimo kubagira natwe niko kanyamuneza niko biduha imbaraga kugira ngo tubahe sport update uburyo biba bimeze. Kanda subscribe ukore na share ndetse na comment kugira ngo tuzatugenda tubana umunsi ku wundi mwisi imikino kuko nta yindi cyane y'abanyamurenge ukuye hano wasanga ayandi amakuru y'imikino kandi yizewe. Naho kukabumbu Talk Sport ushobora kandi kudushigikira mu buryo butandukanye kugira ngo tuzaza tubana. Wowe icyo tugusaba gusa iyo support no kudukandira kuri kariya kantu link barayishira hariya uzaza ukandaho ne bizaba biba byiza ku buryo tuzaza tugenda tubana umunsi kuwundi. Tunyarukire ku mugabane w'Uburayi match za UEFA Champions League zari zakomeje. Match yabanjiriza izindi hakiri kare ni ikipe ya Slovan Bratislava yaje gutsindwa n'ikipe ya AS Milan ibitego 3-2. Naho ikipe ya Sporting Braga ikaba yaje gutsindwa n'ikipe ya Atletico Madrid itozwa n'umutoza Simeone ibitego byose 6-0. Naho ikipe ya FC Barcelona Camp Nou yaje gutsinda ikipe ya Brest ibitego 3-0. Igitego cya mbere kuri penalty cyaje ku munota 10 cyaje gutsindwa na Robert Lewandowski. Igitego cya kabiri gitsindwa na Dani Olmo. Igitego cya gatatu kiza gutsindwa na Robert Lewandowski. Ibitego match iza kurangira ari ibitego 3-0. Ikipe ya FC Barcelona ibonye amanota 3. Naho mu yindi mikino yagiye ikomeza ikipe ya Bayer Leverkusen yaje kunyagira ikipe ya Leipzig ibitego 5 byose kubusa. Naho ikipe ya Bayern Munchen ku kibuga cyabo Allianz Arena baje gutsinda ikipe ya Paris Saint-Germain igitego 1 kubusa gitsinzwe n'umudefenseur Kim Jae. Amazina yaba Korea I think no munyakorea. Naho iyindi match ni ikipe ya Inter de Milano yatsinze ikipe ya Leipzig igitego 1 naho ikipe ya Manchester City ku kibuga cyayo Etihad inganya na Feyenoord ibitego byose 3-3. Ku munota 44 igice cya mbere kigiye kurangira Haaland yaje gutsinda igitego cya mbere gifungura amazamu kuri penalty. Naho
baza kucishura ku minota 50 gitsinzwe ikipe ya Manchester City iza gutsinda igitego cya kabiri gitsinzwe na Ikel Gundogan. Haaland aza gutsinda ku minota 53 igitego cya gatatu, ariko ntibyaje kuyigendekera neza naho ku minota 75 Moses yaje gutsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya Feyenoord, naho Jimenez atsinda igitego cya kabiri, naho Nacho aza gutsinda ku minota 89 umupira ugiye kurangira. Manchester City iba inganyirije na Feyenoord ibitego byose 3-3. ni ukuvuga ngo ikipe ya Manchester City bayikubise comeback ibitego 3 byose. Ikipe ya Manchester City ikaba ifite ibibazo bikomeye cyane. Naho ikipe ya Sporting muribuke ko iherutse gutakaza umutoza aho yerekeje mu ikipe ya Manchester United kuri ubu ifite umutoza mushasha avuye muri Sporting, yaje kunyagirwa n'ikipe ya Arsenal itsinda ibitego byose 5 byose kuri kimwe. Muribuka ko ikipe ya Sporting ariyo iherutse gutsinda ikipe ya Manchester City ibitego byose 4-0. Naho Arsenal nijoro yaje yereka ko ari ikipe zitandukanye itsinda ibitego byose 5 kuri kimwe. Ku munota wa 7 gusa Martinelli yari yafunguye amazamu. Kai Havertz ku munota wa 22 aza gutsinda igitego cya kabiri. Ku munota wa 46 igice cya mbere kigiye kurangira, Gabriel Mangales yaje gutsinda igitego cya gatatu, naho baza kwishura ku munota 47 Inacio yaje gutsinda ku minota 47 aje gutsinda igitego cya mbere cy'ikipe ya Sporting, gusa ntibyaje kuyihira aho Saka kuri penalty ku minota 65 yaje gutsinda igitego cya kane, naho agashingura cumu cyangwa igitego cya nyuma giza gutsindwa na Trossard ku munota wa 82 match igiye kurangira. Nibyo kuri match zabaye ku mugoroba icyo twavugaho nuko ikipe habonetse ubu munsi habonetse ibitego byinshi, ho nka tiko yatsinze 6, ikipe ya Arsenal itsinda ibitego 5. urumva ko ni ikipe zagiye zitsinda ibitego mikino yaraye ibaye. Ese wa betinze bet zawe zari zimeze gute? Nuko Man City kuri ubu ashobora kuba yakurishije, ariko gusa kuri Pep Guardiola n'abasore be badahagaze neza mu by'ukuri, aho batari bafite nk'umusore Duku wari ufite imvune, ariko Kevin De Bruyne abona ko yagarutse. Sinzi ikibazo ku ikipe ya Manchester City kuri ubu bafite. Kuri ikipe ya Arsenal muribuka ko ikipe ya Arsenal nyuma yo kwitwara neza muri shampiyona itsinda Nottingham yaje gutsinda ikipe ya Sporting. Abantu benshi bari biteze kubona match nziza, ariko siko byaje kugenda. Nuko abasore ba Mikel Arteta bazi neza ikipe ya Sporting barayizi. Muribuka hari saison y'ubushize muri Europa League baje kubakuramo ikipe ya Arsenal kuri aggregate igitego kimwe, ariko ku mugoroba baje bavuga ngo tugomba kuyitsinda kubera ko nabo bari bamaze iminsi batsindwa muri league yo mu Bwongereza muri Premier League. Gusa ku mugoroba ntago ariko byaje kugenda, aho ikipe ya Arsenal yaje kwegukana amanota 3. Kuri ubu nta bya bindi byo kuvuga ngo turatsinda qualifying. Ubu na amanota rero udahagaze neza wazasanga wavuyemo kandi witwa ngore ikipe nkuru. Mu yindi mikino tugarutse gato ku ikipe
ya FC Barcelona yari yamanuriye abasore bayo aho naho muri shampiyona bari banganyije, ariko ku mugoroba Camp Nou baje kwitwara neza aho Lewandowski rutahizamu wabo na Dani Olmo bayaje guhesha ikipe ya FC Barcelona amanota 3, naho i Camp Nou kugira amanota 3 ni byiza kugira ngo ikipe yabo ikomeze ibe kuri classement, ikomeze igende neza. Tuvuye kuri match zaraye zibaye tukanyarukira kuri match zitegerejwe kuri uyu munsi UEFA Champions League irakomeza. Ikipe ya Aston Villa mu rugo iwayo Villa Park iraza kwakira ikipe ya Juventus ku isaha y'isa 5, naho ikipe ya AS Monaco iraza gukina na Benfica, naho ikipe ya Bologna ku kibuga cyayo iraza kwakira ikipe ya Lille, naho ikipe ya Celtic iraza kwakira Club Brugge ku isaha y'isa 5, naho ikipe ya Dinamo Zagreb ku isaha y'isa 5 nayo barabamanutse mu kibuga bakira ikipe ya Borussia Dortmund. Naho ku isaha y'isa 5 kandi match itegerejwe n'abantu ni ikipe ya Liverpool iri buze kwakira ikipe ya Real Madrid. Match y'umuriro mu gihugu cy'Ubwongereza, abantu bategereje kubona ese Ancelotti biraza kugenda gute na Carlo Ancelotti. Naho ku isaha y'isa 5 kandi ikipe ya PSV Eindhoven iraza kwakira ikipe ya Shakhtar Donetsk. Nizo match ziri bube kuri uyu munsi. Sturm Graz iraza kwakira ikipe ya Girona, naho ikipe ya FC Clens, amazina bakomeye rwose, iraza kwakira Stuttgart. Nk'ibyo kuri izo match ziri bube kuri uyu munsi. Tuvuze gato kuri match zigiye zikomeye, turavuga ku ikipe ya Aston Villa ndetse na Juventus ndetse na Real Madrid ndetse na Liverpool. Match zitegerejwe n'abantu benshi. Ese we mufana bimeze bite kuri izi match za nimugoroba? Tubibutsa kandi ko ushobora kandi kudushyigikira nta bikindi bivuze no kugenda kuri YouTube ugasacinga akabumbu Talk Sport, nawe ukadushyigikira. Biba byiza iyo tugiye tubana, nicyo dushaka ko nawe udufasha, no gukanda subscribe ku buryo dukomeza natwe gutera imbere, biza biba byiza cyane. Tunyarukeye rero kuri match itegerejwe n'abantu benshi, ni ikipe ya Liverpool iri buze kwakira Anfield Road yakira ikipe ya Real Madrid. Ikipe ya Madrid iraba yagiye mu rugo kwa Liverpool igiye gushaka amanota 3. Kuri ubu si bya bindi byo kuvuga ngo ese turagenda dutsinde qualifying, ibyo ngibyo ntago bikihaba. Ubu ngubu ni ukugenda uvuga ngo dushaka amanota 3 tugere ku mwanya wa mbere. Ese aya makipe y'ibikombe afite ibikombe byinshi ku mugabane w'Uburayi, ese biraba bimeze gute? Kuri ubu ikipe ya Real Madrid bavuga ko ibo biteguye amanota 3. Ese ikipe ya Liverpool nyuma yaho ubu ngubu ihagaze neza muri shampiyona y'Ubwongereza, ese kuri uyu mugoroba twitegeki? Murabizi ko ikipe ya Real Madrid kuri ubu niyo kipe de champion, ubu ngubu nayo ikabivuga ko nabo biteguye kwereka ko nabo bashobora gutsinda ikipe de champion. Kuri ubu aho Liverpool
yahinduye umutoza. Murabizi ko Jurgen Klopp ubu ngubu atakibarizwa mu ikipe ya Liverpool, bafite umutoza mushasha, ariko kuri ubu akaba ari bo bayoboye shampiyona yo mu gihugu cy'Ubwongereza. Ese twitege iki ku mugoroba? Twitege iki aho ku mukinnyi nka Mo Salah uri ubu utegereje kongera amasezerano, avuga ko ikipe ya Liverpool nta kibazo bafitanye nabo, nta kibazo rwose, ariko kuri match ya nimugoroba biteguye Real Madrid ku buryo nabo nubundi bamaze igihe batsinda Hans Flick Ancelotti n'abasore biwe bameze neza kuba bettinga mu betting neza kubera ko ni match ikomeye cyane, ni match ikomeye, ni amakipe azwi ku mugabane w'Uburayi, azi uburemere bwa Champions League, so niyo mpamvu buri muntu wese agomba kubetinga neza, bitavuze ngo bagiye batanga sure bet zidasobanutse. So ku isaha y'isa 5 ni match ikomeye, za kuyireba mwese. Abasore bari Liverpool bavuga ko bameze neza, ba Trent Alexander, ba Van Dijk, ba Konate, bose bameze neza. Kuri ubu taragaruka ni goalkeeper wabo Harrison, ubu ngubu akiri hanze. Naho ku ikipe ya Real Madrid ba Kylian Mbappe, ba Vinicius Junior bakaba bari buze kugaragara mu kibuga, aho ku ruhande rwabo ba Militao, ba Dani Carvajal marabizi ko bataragaruka. Kuri ubu rero bakaba bavuga ko biteguye nabo kuza guhangana ku mugoroba. Naho iyindi match itegerejwe n'abantu benshi ni match y'ikipe ya Aston Villa. Murabizi ko ikipe ya Aston Villa nayo ntihagaze nabi muri shampiyona, ndetse no muri Champions League kuri ubu akaba aribo bayoboye itsinda ryabo. Kuri ubu bakaba baza kwakira Villa Park, baza guhangana n'ikipe ya Juventus de Turin. Tubanyuriyemo ku buryo amakipe ahagaze kuri ubu noneho ni nka shampiyona. Ikipe ya Inter Milan iyoboye n'amanota 13, Barcelona 12, Liverpool nayo 12, Atalanta ifite 11, Bayer Leverkusen 10, AS Monaco 10, Arsenal 10, Sporting 10. Mbega nuko bimeze, ariko Champions League yo ubu ngubu nukureba uburyo bimeze. Amakipe yanyu utaza kumva ngo ikipe ya Manchester City yasezerewe, Barcelona yasezerewe, Real Madrid ahubwo hakomeje twa dukipe nawe utakekaga ko twakomeza. Rero ubu ngubu bikaba bigenda bivugwa ko ibintu byahindutse. Ubu ngubu nuko kugenda uri menge kugira ngo ubone amanota 3. Ku mukino warayuhuje ikipe ya FC Barcelona, mwana muto ku Barca niwe waje kwegukana man of the match, ndetse ku ikipe nka Arsenal Bukayo Saka, ana muto usigaye witwara neza, ufite kazoza keza, abonye umutoza mwiza. Bukayo Saka akaba ari waje kwegukana man of the match. Nuko rero ukuntu bimeze muri UEFA Champions League, imikino yarayibaye ndetse n'iyindi iri bube kuri uyu mugoroba. Ubu ngubu match zikaba zikomeje za kuri uyu mugoroba, twagiye tuzibanyuriramo. Rero icyo tugusaba no kudukurikira ku Kabumbu Talk Sport. Vuba aha turabashiriraho n'urubuga tuzatuganiriraho, mu supporting tuzatugenda tubana
umunsi ku wundi. Rero nkaba nabasezera mbabwira ngo tubonane ndi kuri match ya nimugoroba ya nijoro, match ya Liverpool ndetse n'ikipe ya Real Madrid. So rero mukande subscribe ku Kabumbu Talk Sport aho muherereye hose, kugira ngo tuzaze tugenda tubana umunsi ku wundi. So kuri uyu munsi twasubikira ahangaha, tukazabonana ku munsi w'ejo tubabwira uko buryo imikino yaraye igenze, ndetse tubabwira ko ku munsi w'ejo Europa League ndetse na n'igikombe cya conference nabo bazaba bamanutse mu kibuga. Ese bimeze bite? Nabyo ni ku munsi w'ejo tubaha amarizate. So rero nshimira no kuri kamera aho twari twabanye ntungane, tubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza. Ciao ciao.